ममिंग लेरबा पांजिसिंगना नवेंबर 13 निंगोल चाकौबनी हायरगा DIPR कैलेंडर दा नवेंबर 13 ओइसिलकपदगी अनि थोखिबनी चाकौब नोंमखक कौगदबदा नुमित निनी कौसिलिबसी DIPR कैलेंडर दा तांग 13 ओइबदगिनी ममिंग लेबा पांजिसिंगना तांग 13 ता अचुंबरी हायरकपदगी अनि थोकपी हाइबदु ओइखिबनी अदुना नुमित निनी सिट सेंगबा लेपलुरबसु नोंग हेक nganba तांग 19 असिददी सेंगदोक पिननबा CPI मणिपुर स्टेट ना अपील तौरली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल MSC की सेरोल अमन हाई इराबोट भवन अमसुंग रूपमहल तेंग संखमदा अमोट अकाई न चिंगुम न पैदुना लेरिबा अमसुंग इम्फाल शहर की मफम कयादा अमोट अकाई न पिक थनबा मफम कया लेरिबसिना मरम ओइदुना लैना लाइसत अहेन बसिंग छंदोरलगनी हाइना मिचम मियाम न पेंदबा फोंगदोकनरे मरम अदुना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लमजिंग मखादा इम्फाल शहर सेंगदोक खोतोकपगी थबक असि खुदकता होबिनबा बिल तौरगली सेरोल असिना हाई हौजिक स्टेट असिदसु कोविड-19 की साथीबा लाइसत छंदोकतुना मिसी मिना कया याउनरी अदुगा लाइसत असिना मियोय लिसिंग लिसिंग नाहलिंगै ओइबना अमोट अकाई लेबा असिना एनवायरनमेंट सेंगहनदबा कया याउरी अदुता सुनत्तना निंगथमथा ओइरकपना कनागुंबा सिंगना अमोट पा पैरिबा सिदा मै थारगा टिकनबा याउरबदी अकनबा मैहौ लांगपोक थोकलकपा याबगी अकीबा लेरे नाकलमदा इमा कैथेल अहुम अमसुंग टेम्पररी मार्केट कन्ना रंग थादुना सेल यामना थादरी थंगाल लंबी सुकन्ना नानबा सेल हैथरी अदुबु मयोलगी मफमसिंग असिददी खजिक्तंग लेथोखिबदा अमोटपना सिंगुम पैदुना लेरबदी करम मखलगी शहर ओइगदौरी मणिपुर की हौजिक पालिबा लेंगाकना इम्फाल शहर असि इंडिया की लू नानबा शहर चाम खनगतपदे यावरे हाइदुना पोंगजरीबनी अमोटपा कया पैरिबा सिदा अमुक्तंग मिनिस्टर सिंगना कोइबिरकलबदे सोइतना खंगनी मरम अदुना इम्फाल शहर दमरी लेनबा मिनिस्ट्रीना अमुक्तंग विजिट तौबियु हाइनसु फोंगदोरगली अदुगा अतोप्पा पावमना ILP सिस्टम MLA आइट्स बिदुना लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा हुमदोई जुलाई 13 विधान सभा मिफमदा अहान बोइना पुथोखी कमिटी सही लिसिंग अनि की पुआरी लेदुना वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया दा मनिंग तमनंबा कंगलेपाकता मितोप संगलकबा रेगुलेट तौनबा एग्जिट एंड ट्रांसिट परमिट सिस्टम अमा लेरमी कंगलेपाकनी इंडिया की फिवानुंगदा अक्टोबर 15 लिसिंग अमगा चमापन निफुमापन दा तिनख्रबा मतुंगदा पार्ट असि स्टेट ओइरखी सही ओलकपदा मतमदुगी चीफ कमिश्नर M हिमत सिंहाना हाना सदनरंबा पास सिस्टम अदु नवेंबर 19 लिसिंग अमगा चमापन यांखैदा मुथतकी पास सिस्टम हेक मुथतकीबदगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19(1) की मखादा इंडियन अमसुंग फॉरेनर सिंग इसिंग इचाउगुम लेप लेतना थोमजिलकी इंडिया दा फॉरेनर एक्ट लिसिंग अमगा चमापन निफु तरुक लेरमलबसु कंगलेपाकता निंगथीना इम्प्लीमेंट तौद्री कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुमद्रा मापनदगी मरफुदा महिरोसिंगना कंगलेपाक की मितोपसिंग चलनखिनबगी अकनबा इहौ लेखि कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुमापनदगी पोरमलेन अपुनबा CSO अमना मितोपसिंगना लेप लेतना थोमजिलकपु थिंगनबा अमसुंग ILP सिस्टम चनहनबा मरि लेनबा डॉक्यूमेंटसिंग काइराओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑनरेबल MLA हिदम बिदुरदा सिनदुना कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा हुमदोगी जुलाई 13 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा अहानबा ओइना पुखतकी मदुना कंगलई पुआरी की ILP की अहानबा खुदमाबा ओइखी असेंबली मिफमदुदा मतमदुगी चीफ मिनिस्टर RK दोरेंद्रोना येलहुमी कन्नबा वाखलोन हक्सिन्ना अमसुंग लुमना लौखिदे ऑनरेबल MLA की प्राइवेट मेंबर बिल अदु मतमदुगी MLA सिंगना नोकनखी मतुंग तारकपदा इप्साना लुसिंगलगा नवेंबर 19 लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा 13 तगी ILP की इहौ सागतपा हौरखी इप्सागा पुन चटमिनबा CSO 13 पुल्लगा हेन खुमांग चाउसिनबा इनर लाइन परमिट डिमांड कमिटी कौबा जॉइंट कमिटी अमसु सेमकी कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा 13 की नवेंबर 19 दा CSO सिंगना येलहुमी सिंग कन्नबा ILP की इहौ संखिलखिबा खोंजंग सही कुलुमदोय मपुंग फारकपगी ऑब्जर्वेशन की थौरम इप्सा की ऑफिस ता कोविड-19 पेंडेमिक की SOP ngakna पांगथोकी हाइरी अदुगा अतोप पाव अमना IDA सेमले दुकानदार सिंगना पोचे की ममल हेन्ना योनबिगनु कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की लमजिंग मखादा इरेंगबन डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA कौबा अमा सेमले मसिदा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ओइना क्लब निपाल लई मदुदी इसको MYUC हाको जामा IYC SWC ISLDO अमसुंग AIFA नि हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स की कन्वेनर M मनीश्वर खुमन्ना थादरोप सेरोल अमना फोंगदोरली सेरोल सिना हाई नौना सेमनबा एसोसिएशन असिगी नौना थौ फुनबगी खल्लबसिंगदी प्रेसिडेंट दा M गंधार सेक्रेटरी दा L जातिशोर अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना मियोय 13 खनख्रे एसोसिएशन असिना लमदम असिद कोविड-19 की अवेयरनेस अमदी मयाई काबा चिंजाकता मियेंग चंगलगनी ngasi थौरम अदुदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ना तुंगी नहा सिंगी दमक हौजिकी मिरोल ना खुदोल खरा पिफम थोई
COVID-19 dagi ngakthoknaba ahing nungthil tumba chaba khangdana honari tanja sida araiba mongda lekai da guli number 4 yu na singba mai ka ba chinjak sing supply tawba kangbu ama leire masi maru phangna muthatnaba matam yore maramaduna branch asi hanglibani masida miyamna mateng pangbiu Serola sin makha tara hai district asina konba mafam singda nongmi changdaba yadraba potchei gi maman hen yonba yaroi COVID-19 na maram oiduna yamna wana hinglingi tanja asida dukan phamliba amadi karbar wala singna hen ba sendong tanba toksi dukandar singna isa isa gi dukan mangda lengak na piba price list het piu haina serola sina phongdor aduga topa pawmana volunteer lising kuntaruk na saruk yaduna covaxin gi ahum suba trial haukhre Leibak sigi wana punumakna khaurang na ngainariba COVID-19 vaccine Covaxin gi ahanba amasung ani suba trial loiraba matungda ahum suba trial tha sigi tara tarukta haukhre ahanba musung ani suba trial da hariba Covaxin asi mioi lising amata kaptuna sanging tawkhrabani masigi makha tarakpo ina tha sigi tara taruki Covaxin gi ahum suba trial asi sathaba haukibani masida volunteer lising kuntaruk saruk yari Numit kun kanaraga sanging togani hairi ICMR na Pune gi Bharat Biological Galoina na hairiba Covaxin asi puthokna bagi damak trial asi sathaba hokibani amaromda ICMR na phongdokhibada Covaxin asi mathang chahi gi January thada puthokani haina su leikrabani hairi aduga thoppa pawmana Horticulture Department khangen pham yoraba anabaga pangkhak oire Karmachari chanipan humpu leigedabada Chambri rom da ngaire director leitaba tha ama makhai phare Manipur Sarkar ne agriculture amadi horticulture da akhanaba miyeng thamduna chathok marang kaina puthokna ba honagani haina hanna laukhrabasu hauji horticulture and soil conservation department asi khangen pham yoraba maibana khut tharaba anaba ka chap manare loisang asi leibagi kanaba Manipur miyamna phangba ngamdre Pause asina phangba paugi matung inadi horticulture and soil conservation department asi gi director leitaba tha amaga makhai shure Maduna loisang asina pangthokadaba maru oiba thabak thoramsing paikhalaktabada kanana daita lawgadabano amadi khuyek pigadabano haiba phawba khangdana leire Sairak asida hana loisang asigi director oirambadagi chatliba chahi 2020 gi October gi ahanba chayolda thabaktagi pothakraba Srimati Jaymati hairibi asina makha tana director oina punabagi damakta hojik wachat wanombagi thabak chathaduna leire hairi Amaromda karigumba mahakpu amuhana director oina hapsilak patarabadi loisang asigi maru oiba karmachari sing thabaktagi pothanabagi phirep logani haina su tari Pawasina makha taribadi horticulture loisang asigi apunba karmachari chanipan humpurom leigedaba adu hojik tangkhai amarom watna karmachari chambri romda leibana thabak thorom amata mangam sana pangthokpa ngamdre maru oiba AO pham marphu mari leigedabada kun khakta ngaire aduga assistant AO post marphu tare leigedabada kun khakta ngaire Masida natana field assistant FA postu chama legadabada kunmari khakta ngaire maduna technical oiba post kaya hangduna leibana technical gi oiba thawak amata loisang asina pangthokpa ngamdre hairi Pawasina makha taribadi district tara taruk leiriba Manipur sida district ki maru oiba thaupugadaba district officer tara taruk leigadaba adu tara dagi hendre aduga deputy director gi phamsu ahum khakta ngaire yamna nungaitribadi loisang asina sinagadaba gari hojik ahum dagi hena leitre Maduna chingi sarukna henba Manipurda horticulture department na maru oiba chingi lamda horticulture ga mari leinaba thabak sing paikhatuna pothok puthokna ba honabada fail oiba ka chap manare loisang asigi oina budget ki senpham sarkar na haikru manada yomduna pibadagi mapung oiba thabak amata paikhatba ngamdabadagi achouba maram oire loisang asigi AO deputy director amadi mari leinaba officer singda gari issue tawbidabadagi thabak amata paikhatba ngamdabagi achouba maram oire District tara taruk asida hanggataba horticulture gi masa loisang sing hangbang amdre maduna Chief Minister N Biren na pairiba horticulture and soil conservation department asi athuba matamda akhanaba mieng changduna matik chaba budget ki senpham thada biduna thabak paikhatnaba honadaba tarbadi loisang asi mutkhiba yabagi akiba leire hairi Aroibada Paubilai News Reader gi video bi yengbiriba khudimgapu thagachari